Sen dayat aldın mı? Yok, bilmiyorum. Ha? Ders aldım yok. Dayat aldın bilmiyor musun? Adı kim? Ha? Adım var Abdülaziz. 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 Jaş neçede? 6'da. Oku bir Kur'an oku sana stolda aldı. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytellezî yükezzîbu biddîn. Fezâlikellezî yed'ul yetîm. Ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn. Feveylun lilmusallîn. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله Abdülaziz. Kim olasın sen? Adam. Adam mı? Aken adı kim? Nursultan. Sultan. Maman adı? Sultanat. Sultanat. Maşallah. Allah ömrüne bereket versin. Maşallah. Tacatta vermek mi? Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.